Na kwani to Boniface Musimi ya maeke nenda kwa sia governor wabina no natembe around Kisioni na nendo okutethia andu makwa ni kana mama mevala tumite uola munene na nengwe na andu makalama ne we await our representation na oversight ne we andu ingi maithi ku round alama tele wakati bondo kathukuma makuletie MP no thukumite wewe MCA thukumite chao MCA ndailo thukuma actually wathi we the MCA enzie mbolo kana atemielelo yemanisha akunie sindu isu na personal initiatives yake kila tweka niwona na twanalika tutalikite tuikunanga sindu lakini twalika nithi tusoba cia budget na twamino solve ya budget tuinenga governor ni kana bikie kuthukuma inewie governor wabinya o kilasia ale ndathukumite na ma MCA nime aingi maikwenda thukuma nake ma MCA mamua ma MCA mabana akathia kwatisia andu aingi na kila ngwendo tabia kunena niki governor amame one kalama bai kalama kana Machakos County ingate uno uthi ukathika kalama anytime utuku muthena kwacha kuituka ukathukuma andu makalama na governor ndukese kulwa kana wako niwe kalama projects ila no niendo nengane iyane na mbesa ila to nengie governor nundu nulusite touch one ndwina touch na ground ndwina touch na andu ala mebu PMC cia kwesio kunenya andu ala wandikite maingi mone mangeli na andu makuja mbesa nundu for example koisia juta kilo na ideology governor sibitale zu ya makokoi yakitwe mundu wetawa mumo pamwita kanzala mumo kana mandale na mumo niwo wakite na mwishu yakitwe tene mono na yakitwe ta social hall after ya mina kwa ta social hall we later yesio convert watu wa dispensary ebinda ya ila makanzala local governments dakitale ya umama sa ku once twice in a week later niwo twabika local rehabilitate wa after 15 years local ya rehabilitate wa governor le local rehabilitate wa twa allocate yembesa ula twokie 4.3 million nizo cia nenga nuo nundwa wa bau 4.3 million isu governor cia bendo ye mabati atatu na ceiling ya bendo wa na mabaka langi na maunyangeti na mawa matangiele yunye na kulia uyosu ni wa 4.3 million mbona tatu ya ndu tute kwelewa kila twekweka ngenda kwa sio governor nuna ndiye kilongozi wathi wewa na andu makonza kana kila chagoki pa silange yaenzwa na andu makonza ni mese silange yaenzwa no kakulia kana kakonza imese ba yaenzwa silanga lakini wakengi we yenzi we ulona bikibo we the tembenze niwe onokelile wauma ba wakengwa wewe ni kwakitwa we dams fu na to iweti we dams isu ni drift kindu chambe na drift isu yakitwe ni mzee the late major no wakite drift isu na amina kwaka wondu ko launch ndia o kila kindu chonde we kuono o betito ka launch gavana wabitha ndwe ko tindo kengetwa nandu ndumameka na ground tinzeo na kila kitu no kutethesia yuni kweka na maundu asu maingi we namo na nduma na jiwe we miwe ya na nundu we no kwemie we nduma nyembesa ila umbaneti uliombola na siana na Yesu ko kie kila chagwe iki ngavana issue no ya kumwa mubuto nuwe executive ula we wando bazokela makasi ai president ni wa ye manjeni siye kobe president yokuwa ebuti kate we responsible ndo leather we responsible na nguni yako yula we wandi asia nuwe na tukwilela na tukasia nuwe watu manete it is because you are not responsible rutoma kwitha na thukumi mate responsible wa matuma makakone we ndwe ya wowe kunyando mebuto wo ni asia no we watu manete nuwe mubuto na no kwetha waetie nu ni kunwa visa na ndiumwa ngwa nemo thei ichi cho waetie we iko we ka utinda ondabetie sindu ite maana na nena icie ne boya muno kana ka kuke umwa muthenomwe kano ene kindu juke kweke kiabu kwaku ni kana manondo beguo o manondo inyakwa weguo inyakwa weguo muno weketha ichale ula waku omwe mubuto no katikate saa sita keteme wona wiata wona kibeti chako che wiata nduikaya ndukindu kiloto no kwekwa we kusema hivi kwa government ya Machakos every time tunapeana motion ama tunapiga kitu gavana wetu yeye anaenda tu kuanza kusema hii haijafanyika kwa sababu ya Caleb, hii haijafanyika sababu ya Waita, hii haijafanyika sababu ya Makau, hii haijafanyika sababu ya nani na nani. Mimi nataka kusema hivi, gavana, sisi wewe ulichaguliwa peke yako na ulichaguliwa peke yako, wacha kuingiza wanasiasa katika
mambo yetu ya assembly. Our assembly is independent. Sisi we are not answerable to anybody. Hakuna mtu anakuanga ametutuma, hatujatumwa na rais, hatujatumwa na mtu yeyote. Sisi tunafuata chenye ambao inafanya. Kwa hivyo hiyo maneno ya governor nilisikia ukisema waheshimiwa fulani wamechukuliwa na Waita ndio sababu anawasumbua. Wewe wache hizo maneno. Fanya kazi na wache kuingiza akina Waita, akina Caleb, sijui akina Kawaya, akina nani. Wacha kuwaingiza wabunge kwenye siasa zako. Wewe fanya kazi, pambana na assembly yako, pambana na hali yako, na ketha uyanue mie onoke kata kindu jae mike mie na kichama za kwikie mie na ngabana please tafadhali ilumbanie withie we mundu wilumbanetie ukethe welumbania umbania siendu lakini jupa hapa ingule yosa musakwa twene mbesa situpyo na no mana